Sanibona, ngangisewu rank manager ke lapha ya estation ngelinye ilanga nje sengithi awuthi ngiyijikele lapha eBoxer ngiyithengele ukudla ngoba umuntu wayengadlile nje phela nelanga seliphakeme sekuze kwashaya ngisho o9 sengithi ake ngoyibhekele ukudla nje ukuthi ngidle ngisuka lapha ngase rank ke ngigudle nje ngizonqamula rank langakithi rank lasendaba yakhe. Hayi ngithi lapho nje nango enye insizwa lapho kwakuthiwa uThuthukani wakwaKhumalo. uThuthukani wayengathi nje umqondo wakhe uphazamisekile ngoba wayenesifo sokuwa umuntu nje ojwayele ukuthi awe khona phambi kwethu lapha erank ejwayele ukuwa nje wazi umqondo wakhe angazathi usuyaphazamiseka kodwa right uma uhleli naye nixoxa nje nani nixoxa nje izinto eziphilayo yabo. So uThuthukani uphethe iphepha isolezwe uphethe ithikithi lelotho eselidlaliwe nje inamba eseyidlaliwe hayi lokho kuyicard lokho okufakwayo lapha. Bese ngiyambekela ngithi mina ninjani namtunga bese ethi awubaba umkhwanazi oba wayengibiza kanjalo nje bese ngithi mina yini bese ethi awuzobuka la ngize ke ngizobuka angikhombisa ithikithi leli ke lelotho bese ngikhombisa nephepha uxolo uma ngibuka leli phepha bese ngibuka nethikithi leli liphethe uphethe nje inamba emeshayo nje 6 numbers. Hawu Thuthukani elikabani ticket hayi elami ulidlalile lidlalwe yimi. Hawu hey indoda phela leli ticket liwinile leli manje ngicabanga kwenze njani bese ethi hayi ngakunika phela uyalifuna yini ngithi ngiyalifuna bese ethi hayi lethi 50 rand. Hey lungishaya uvalo ngicabanga izinto nje ukuthi hey nayi imhlola ngenze njani lithathe leticket ngempela ngimrobhe mina Thuthukani ayisuka ngiyalithatha mina imali phela lena inhlanhla kanje ifika kanye futhi Thuthukani nje bahamba kanjena nje uzogcina lidayisele omunye umuntu leli ticket alithenge lo muntu ngiluze hayi ngiyalithatha ngoba vele uyangidayisela akukho ubugebengu ngimenzela khona ngimphuci ngiyalithatha vele ngikhipha 100 rand yiwo kodwa 100 rand enginawo nje imali esephaketheni kodwa nginayo imadlanyana encane nje esekhathini kodwa vele ngimnikeze wonke lo 100 Thuthukani ngithi hayi thatha busa lapha ithikithi thatha ithikithi leli lifake ephaketheni ngiligoqe kahle ngiligoqe kahle ngoba mangithi ngiyaguglisha inamba la ifonini ngibona ukuthi hayibo liwinile ngempela 1 winner 16 million 1 winner. Hawu ngashaya awu bangiphendula abadala amadoda ngiligoqe vele ngilifake yabona la kuhlala khona amakhadi ku wallet ngemuva khona isikadlana esilapho nje vele ngilishutheke lapho lihlale khona ngijike angisaye eBoxer sengivele nje ngasutha ubala kule yandlala engaka ya eyayingiphethe ngithi hayi ngiyajika ngijike nje umqondo imali yabulala ungeze umuntu ekutshela imali yabulala ungabona umuntu nje adla imali yakhe lapho kulolu hlobo uthi ayiblow it ubona umuntu endaweni nanimaza wayenemali ubona umuntu wayephunyelwe urafu umbona umuntu wayephunyelwe izimali zempesheni zabazali noma yena umuntu umnikazi wempesheni phela aphuma nemali lapha ayisebenza khona imali yabulala ngiyabaxolela mina kuma nje lo ngishaya uvalo futhi kubudokotela wakwangichecka wayofica iBP ukuthi iphezulu nje lesimanga ngandle inhliziyo yayishaya ngayo ngithatha ngibeka ngicabanga ngizokwenza njani ngenze njani angigibele ngegoli ngiyoklema le mali ake ngithi kulinda kancane ngizobona kusasa ekseni hayi angivele ngihambe manje angithola umuntu ozonginikeza imali engango 10000 angitransferele manje ngiyombona ngibuya ngizomthembisa ngizomnikeza imali sithe xaxa angihambe kodwa nje khona angihambe into engihlala lapha ayisekho nje mase ngibuyela lapha erank ngifike ukuhlala ngane ebhentsini no driver ngifuna ukubuka isimo nje ukuthi angisolisi yini ukuthi khona into yabo esengiyitholile hayi angibuza omnye umshayeli ukuthi hayibo nduna phela ngangu-rank manager ngiyinduna kwenze njani nduna ukuphi ukudla othe uyokuthenga hayi ngivele ngayeka mina yini bapheka beneBox hayi cha yabo anginagama bese hawu bakwenzeni nduna ngoba ngiyakubona ukuthi hayi awusekho right hayi ngithi ayakhulu utho ngiright nje bese ngiyasuka futhi phambi kwalomshayeli nto nango lomshayeli naye eseyisicefe nje bese ngilula inyawo sengibheka ngaserenke lasengolezana ngasejwayelana lapha ngoba sise station lapha esikhona khona empangeni. Hayi ngicabanga ngithi angihambe ngiyekhaya ukuze ngifike ngithathe iID ekhaya ngithathe izinto engizoyidinga ngishintshe bese ngizama ukuthola indaba yemali ukuthi angihambe vele ebhenki ngino 2000 ngibe ngicabanga ukuthi asuka nginami 2000 ake ngicheck iGreyhound ukuthi hamba isikhathini ake ngicheck iflight ukuthi ngaba malini eyongibeka eGoli ngize ngifike ngibhukhe naphambili bese ngibona ukuthi ngoba ngizofike ngibhukhe naphambili angizama indawo ke manje engizokulala le angizama umuntu ozonginikeza imali ufuna ngizama indawo yokulala. Mina ngisacabanga lokho ukuthi ake ngiyeke indaba yokufona ake ngiqale ekhaya
ngifika ngijike nje ekhaya ngibonge makufanele makumele ngikhulume ngisho emsamo lapha ngisho ukuthi hayi ngisathathwa indlela kanje ake ngiyeme indaba yemali bese ngithi ake ngiye emateksini ngakithi ke asendaba yakhe mase ngilanga semateksini indaba yakhe nje nansi imoto iyalayisha ngiyayibuka ngiqhamuka ukuthi awubheke nabantu aba6 ayi ngizovela ngikhokhela amasithi khona kuzoshesha mangathi nje dundu lapho ngithi ngiqhamuka ngakhona lapha emotweni nangu Thuthukani uphethe nje isolezwe futhi ephinde ngibiza ukuthi baba Mkhwanazi ngithi hey akasekho kumuntu ongeke azi futhi ngithatha ithikithi elalo lohlanya uNkulunkulu wami hey nakho ngivelelwa hayi lento ifuna ukubulawa lento ngisho ngenhliziyo lento le ifuna unqunywa ngoba manje iyohlezi ngikhuluma yabo ngicabanga nje usathana kodwa ngoba imali bafowethu imali yamshintsha ngishathi umuntu usindisiwe impela ukholiwe yikholwa umfundisi kodwa mase kuyimali iyashintsha ukwenza ngiye kuye ngangifuna ukuthi akhulume kakhulu ngaze kusula abantu abasemotweni laba abawu6 bese ngisondela kuye ngithi ya kwenze njani Mtungu bese nanti elinye phela Thixo olifuni nelinye ngithi yini athi ithikithi ngithelani athele lodwa elinye futhi hawu uthi ngibuke alikhiphe ngempela udlala 2 lines futhi uline oqala nje iwona obambile njengaleli elinye nje owesibili uline uluzile nalo lidlalwe ngo10 rand hawu ulithatha futhi Thuthukani lethikithi yabo sekukhona nokujapha sekukhona nexhala sekukhona no angisayiqondi nje kwami ukuthi sekwenzakalani manje iphotocopy kathi bedlale 2 wayipho lapha namangiguglisha kuthiwa 1 winner kwenzakalani yabo ngiyithatha inamba ngiyibuke ziyamesha Thuthukani ulithatha phi keleli hayi webukhwanazi ngiyabarobha lapha ebox ngithi barobha kanjani ngithole nanti iphepha le inamba eyiwinile manje ngiyakopisha ngivele ngikopisha inamba lapha ngidlala lapha bese ngiyodla ngiyabarobha lapha ebox hey uvele kuphele nasozwaneni amandla ngithi hawu Thuthukani naleli yana nje udlala kanjalo ngikopishe la sho Thuthukani inamba ayiphethe lezi esetikithini eze draw ezoba ngolesithathu abakumsomluko nje hayi inamba ayidlalile ezama result ango Saturday njengoba ku Monday udlala ama result ango Saturday ethikithi vele selibanjiwe lo 16 million nede ngubona nje uba nje umuntu oyedwa kodwa hayi mina futhi hayi kuleli thikithi ngivele ngithi imali yami nginikezona wena athi hayi ngikuthi buyisa imali yami ngikhuthuza apha ngifasa phakathi ngivuke no8 rand iwona ngawuficayo access 100 khalela ukuthi 8 rand ngihambe ngohlala kwenye itafula lapha yangihlale phansi amatafuleni nomama lapha hey ngijule ngenhliziyo ngithi hey cishe ngibulawa uhlanye ngibulala into engekho ngithathe ngibeke ngicabanga izinto esengicishe ngazenza ngicabanga imali zabantu esengicishe ngayithatha ngicabanga itrip ende kangaka yebhano yeGreyhound ukuba ngihambile ngempela ngaze ngayofika elokhuzeni eGoli bengiyoba njani lezi ikoloti bengiyoyikhokha bani ngoba mhlasimbe nasemsebenzini bengiyoshiya nginamaganyana amabi nje sengibafoko ofisile mhlawumbe ngithi hey ngiyahamba ngina phela babe yofona imbuzo nduna usushonephi nduna mhlawumbe engakhulumi nakahle ngithi hey sathatha indlela bakithi ake niphume phumani kimi ake nibheke omunye urank manager hey ngihlale phansi ngicabange sengivele ngalikhipha lelithikithi ngambhanga nalekade ngibukisa lona elisha nepheshana newspaper wakhe lo ngamfuhlela ngabusweni baze badideka nje abantu abasekhumbini ukuthi sekwenze njani uMkhwanazi lapha exabana nohlanya nje olwaziwayo vele lapha ngabe selimenzini hambe ngiyohlala phansi ngihlala lapha 5 minutes 10 15 minutes ingqondo nje yabo ngiyangokuya ngiya relax ingqondo yabuya ukuthi hey ngiu rank manager mina lapha ya anginamali ngino 8 rand manje la nale madlanyana esebank u2000 ayikho enye imali ngina angina 16 million mina akho stairs engizosakha akho moto engizobuya sengithi akho lutho kahle hle nje nguthokozane ngokwamkhwanazi ngumaphathanisi nje wazwa ngilima Thuthukani ngazwa ngifikelwa indlala ngizothi ayi nangiphelelwa amandla konje angidlile ngangithatha 8 rand ngiyeboxa futhi ngafike ngayithengela ukudla ngabuya ngazohlala futhi lapha enegeng wabuza futhi lo mshelo nduni usiphinda wakuthenga futhi ukudla na kade nduna kwenzakalani ngathi hey awume kancane ngadla ngaqeda ngaphuza udrink ngase ngiyabaxoxela ukuthi hey sengigile uhlanya lapha phela sengicishe ngaqulekela ubala sengicishe ngafela ubala nje ngibulawa uhlanya longikhuphela ama BP sengicishe kwalona ngalinquma uhlanya ngilunqumela into engekho aya ngisoze ngamkhohlwa uThuthukani swashona kuThuthukani bakithi wayesephuza notshwala kanti unesifo sokuwa wagibela enye imoto wayokwehla le emthunzini wadlula ngisho nangasekhaya wabuye sedavuza edake washayiswa imoto
bayamanzi nje abanthuthukani wayejwayele ukuzenza ibhokobhoko ethi uyibhokobhoko nokade renke efaka ithozi lesibhamu lapha enqulwini umbulazi sewashona bakithi wabasenkosini ngiyanixoxela nje.